Kapaparts, ore de volvida. Volvida din kita. Kay babad siya kita na trabaho no. Kami na kita pa puwera para mobile mga mayor bena dya itong hindi na tamobi pirmi mana kita si mobi para healthy. Nila auto ra siguro magsundo sa mga dili ko. Kapaparts, takiel sundo. Volvia kita. Ora de volvida. So timing lang. Tuwa pa sila sa sulod. Hindi ka naman sundo okay. Ore pero 45 minutes pa kami el travel. John balik ko. Ayan na. Kapaparts, kapal trabaho, kipel sa lukot. Tao daw may lechon, kaya si Antoy, no? O, lechon daw. Arsenal buhay ki. May nada, lechon lang. Lechon daw may karoon, pero dito dyan sa SM Bird. Kapaparts, may idol. Mga kapaparts, arsenal dyan itong buhay. Ato, busy. Hindi akong kisay na nawag. Isa, sa imo gani ha? Karoon lang, ito lang yung taon. Siya, dyan taon sa imo ha? Oo, si Joey. So, Amustel Highway. Mga kapaparts. Dito mira mga grande bus tapasa. So, hora de volvida. Descansa. Serta mga kapaparts, nasukan yan mga service. So ang sinal buhay si Tabolde Dodol tabi pan-experience kita traffic. So nakikita circle sentro ng Davao City. So ulan agad nakilog na mawal pa rin sala.
Alcina de Largo Travel. Saya kabili ka mga kabaparts. Ito siya tayo kami sa building. Ali kami ay kita. Al building kami ay kita. So tadi kita mga kabaparts. Enter kita. Thank you. So okay, thank you. Nihapon sabi. Kay sakto-sakto na jud ang oras. So takya. Kita mga kapaparts. So takyat kita. Takyat kita na jatun kwarto. Ko. Descansar ita. Ay kansaw na biyahe. So good evening mga kapaparts, no? Yung mira magital travel. Enante, Tormental travel, ulan-ulan. Akawar. Tiene dos ya sucede accidente de banggaan na kamino, no? Por eso yung traffic. So ansi na lang ang buhay di paparts aki. Hindi kaki descansa un rato. Kita sapatos. So, ansi na to el routine del día. Despierta a las 5. Baña. Gabar almuerza. And then paralya también. 6:30 in the morning paralya. So Brianita TV para bien silencio room. Caliente. Ay, makuya chen. Claro mama, akyari kita kamisa. Para fresco. Fresco si papart. So mga kapaparts, amo sila adventure jato naki laki pa kita tani stay na Davao, no. Ansina routine del día sale aquí a las 6 a las 6:30 del aga, and then hasta mga oras también a las 6:50 del noche taki kita na jatun room. So thank you for joining me my adventure here in Davao City. So God bless all this year. Shout out to all my subscribers, followers, Facebook friends, to all my fellow brother knights. Shout out fellow brother Tresquillon. Shout out fellow brother Couple for Christ. Shout out my family. Shout out friends and fellow workers. Shout out. God bless. Tomorrow again.